So muri Bakera Media News Center wewe kubona Jeno Miss not following amukutugwiti gwa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram akari cyo kwano kora cyo cyamani aho nakorera izoba onchirize Jeno Miss ukane giranti wewe kubana Jeno Miss no kureka not following no liking okumara emyaka Jeno twasukwa Jeno Miss no kora tambarana niwe uruna kurera izoba tuzo mu 2025 twagira nkakera Media News Center tsokutambara a street tubasukwa tugamuna n'abantu batari bamwe na bamwe koka esaje twemerire omurikatete twemerire owa Kish bin ukali twazatsakwa twatara cha legend dentro ruga tutambure tukugamba abantu batari bamwe bamwe batugambire imbere ko kweri omwaka bagwete bekanise bata bayisa mukaga ntwatuje no mwaka esaje turazira sankitano batikatu batugamba no mukuru omwe obakweta musho de reggae mafia reggae mafia ni kwa kuchigana bayo no rumero abo urabesongozi twasukwa tumwikawo yes musyo. Yes sir. Olije kama waje ndije mazima ulyota wewe bari munonga naona no yongera kunyira kana no mwaka kandi na nebiro bukuru in fact byona musyo tukaheruka hano yano iziko tuba tuganaganira wambera nkakuronda twagamba wambere kwatagenena nabesongozi especially mu ba legend abesonga yobwire twendoteremu katochi ogo mwaka ogo ebintu byemerere bitakari mutambure mutashoze bazwe zitambura muntu raza shone abantu batebekansaza sho imwimo ko gati betura batakubeta nakusenga munongimo abakuru no jangu cheretochi tinkumanya obutatweta hashoze tumukwesongora tumukuchara kwesongora ashwezi iwe bitambire bito mwaka ogu okay abakumanya nkanyowe nubanyeta nyoni nyeshongora konka abatakwenda kumanya nabo ninja tubakushenda kushimanya so echo nimba so butachizo munonga konka musicale byona ku generalizinga music yo omwaka ogu etambwire je to me okurugirira comparing enyuma na hati so enyuma noreba hati nka hatu mwaka ogu hagire mu shows nyingi kandi shows zimwe zaba successful ezindi zakorachi zagira mwembarga zarema awenshonga zitari zimwe na zimwe nimba so butabagamba konkane bamanywa munonga shows abakushira kuza shows mumanya shows za yanjere n'umuzimanyi so konka kandi zabire hezikabaho zikarabaho nazo n'umuzimanyi so nindeba ngo comparing hata na nenyuma noreba ngo really abantu hati batanche kumanya music ya ankore okwekunda batanche kunde byabo batandika kunda music yabo noreba hariho show nimbasa ko gambero nke ya T-Paul one of the successful shows omwakogo kanoreba ngo akatire mwishongozo wena wa Kampala tarondije rwa shows zindi zabakacece zabahaba bakora za shows zindi ukore yabanyeho babatiraho munonga aba western so abantu bayoreka ngo wowe neco koreka nibijana bakwagira wowe neco yeneho hata aho cyanyoreka ngo abanyankore na music batanka kuri feelinga eco nco kumpamiza kugira ngo music hati kandi hatigire ahiguru bono rango orutaro rumwatanukiraho orono rango rero rutambara kunonga kukatora shoezo bazo arona ne akachina na ye itambira hata noreba enyumaho kuwabe ukora nkecho bakora inkomu yayi nkachi konkata at least na noria nagambira mutabana bitu no manya mutabana kandi ko jutandike ko shongora abako nareba ngo really ni kintu kiri serious business hati n'umuntu nakora akora sente koko kwigurira uko mukasheshe ukakora ukategeza abakastoma so nindeba really hata nichecho ndinda abantu hati bitanchira kukunda kwekunda then echa akachina original akachina yes abantu byatunjire nababo ukako tarayishongwiriwe kandi akachina kakwesera hati omushango nimbaso butaguteka munonga akachina nimbasa guteka okay nabasa kuba niwe yabere show ye kwedinga konka organizers abo kubanyonkija echa nkandi yo performing anyo abo kuba na kachina nkamu Hamis I have to perform for you my brother China to kuram so konkeche izere chikaza ho chikaza date obuzubu hata gates zabo zo kutahamu hati nyo kunizire there was no one ninjira hakaru abasirikare abandi abasirikare nubu babire barwaho so baretamu obuntu bwinji banzo yihamwe nkofira yihamwe nkito yihamwe jacketi reka turebe uko okubone kutahamu ngira nti
ntishakiriye cyo nyo kabagambira cyakiriye cyo atujya ngo akatari umutuntu mo kumanya kweri tinkumanya I don't know tinkumanya ubana nakona ka trick karumwe abako batarimo arumwe bwa trick so bwinji wowe abantu bunkureba ushango gu nagira togu ati burumba clicks ugwayine ka click keye nkakwenda nka performing ugwayine ka click keye nawe yayine show yeye nayenda beye so hati hakirumwo bwa harimo bwa clicks amakuru gecho cyo ndira kumanyisa no gira ngo harimo abatakwana babaterebe ko no kujya mutaka yisongora ashoza abashangango nimbireba nyo tukujya ngo bantere chikono abako atinkagira stage bakanga kwiho hati ekincheta chikonoshe tinkumaje abako bakuza kufita hamu nacho cyaciye chikono ko batanije kukiravya nokwe rero hati industry yo neza kusisikara nacho abako hati baciravya kugira ngo na security ebase kuzubira umuntu ngo ufita hamwe kati icyo nene manyisa uriyo mwesongozi mushoti natakumanya tuje ngo abaye bari aho anakeja akabone mayango akabaroho bari organize akaro tariki aruhogo manager wanakogu wa manager wa region wakaruwaho aha rero tugire ngo babona tubakumanya ni tikumaje abako ninjye kubarebere nije ninjye bumwe bose kugira ngo sajaze musoke muveho mufitu tusoke tumurekeraho bamuhandling even I refuse even to attend na komao nkajirant if is so kugira ngo ngunyowe mbanze nze kujura mupanti unchecking rero mbone kuza kandi ndikuza kweshongorana a stage kachana kachemanya ngo cyakuburiza ni cyo turamugambura kachana atendenzere kumutasi umushongeza abo kuba wakatara hat gate akatara gate takambuza gati nanye kugira ati konka shumusiyo niyo kawandugire maka nyeta konka na wakabe na jata musiyo akabaho ki kantara kurebere kandi wanye confirming hata nanye muretera ki nkanda kwenda kumutasi umushongezo umuntu aragira umusho no mumanya shonkejo wamutese kandi umushongezo watazeretire nkiba cyakora ki ninga shinawe it was not important kugira ngo nywe performing abo kuba ncitsa ataraburize ninjira 2025 nubayiriza buhabuzi abantu abona kusinga munonga abo buntu bagira ngo arimo bo munonga music ya western ebire yaza higura munonga level ya higura munonga konkate kizo bicyo nkiza kugitirana cumwe ni cyecu obo bukono obo group ogwo gumanya nibiki reka tugende na talent tureke kugenda aha kugira ngo nanka no munyabuzare ninga nanka turya hamwe burijo ninga nanka tukora icyo hamwe mbweno ufaga mutwaro roko nabarariye kwajura ufaga mutwaro roko konka hari abana bakubasa kwimuka abimukira bakutambura nawe yaroho ikikono cihemwe cyo muhereze chance haza toka amanya nchakare niwe nchija kwereza ikindi kintu yes wewe munonga kandi tukangutaba twine musho bin ukali ni kisu bin ukali kishu anatembea usiku kwenye giza anaitika bila jamuita ndio yeye mpendwa wote one love utakarugaho takagira misoko reka tukwereka ibitu binchi twaza kutambara ata street twasukwa tugamana n'abantu batari bamwe nabemo uturatomere nuwogo Rama Yuji Eric kanogo ni kabeja producer wanje muna ruto jati yatanyisire nembabazi utakarugaho cyo misoko tukongera yes kandi zikamnyano wanje cyo tutambara kunuje omiso isayeji turahanu a street koko bano reba abantu barone batambara okurekana bazo mukushaba abandi nibaza omukusabararana nabandi abo kugira ngo barinzire omwaka isayeji tugamba turi muri shahankitano necweka kandi zukanza kujya misuka tukureka kare bitu benji batwaje mtora kutambara kacha a street tureba bamwe abito basukwa tubuzabuzaho bagire basukwane batugambera ambera nko kweri koko bano reba buri omwe isayeji ariyo mukunywa ariyo mukugira ikintu kiro kitambara kunje munonga yes bitukana koko hano isaje turi antura kandi restaurant yabagoma iki kiro kitambara kunje munonga antura kandi gayi wa bodaboda arwaha imbera nawe takubicenga kuyobona bareba kwa tumuhanda nibiruka nibatena kamera koko kubireba kuyatona kumanya twareba imbera koko yeri tureba abantu bona biragwira hariya bayiraguza embera yes wa kamera nako natambara mpora tukutambara turi a street bitukana zikongwe Rama Yuji kandi twatukwasaganya mpora wasukano manya embera koko yeri bitukana zikonsoko tukoreza kandi updates buri kimwe cyo nako kino kitambara basukano manya imbera koko rene tambara bitukandi na rekindi umukutambara a street zitu kandi no turiyo turebera kandi aro abayaya wabakimanya ngo hano aro abayayi tureba kandi aro mukuru Prince Emma Prince wa Royal barahano yene mezazo nabazira gwize bukimo cyo bana bagira misugano bakikwasaganya bitinzuka ngo atine na kimwe kibara kumanya reka tutambure mpora aya mwe waga storage
nogamba ki Oriki? Yes, omure wakera izukangu emberako kweli. Watugomota. Antwere yeshaha, ntwere yeshaha. Watugomota mashemerwa. Kandi ndemeza zona wazira kuzakaya. Mezazakira gwire wonkashi wano bamweta Prince Emma kanta abokuba ebintu otakuza kubiteka kamera otakubiteka kamera ebintu ebi omwaka steady nida usiza wone kitu cyona wacu kwasaganya obana nyoba manze natware ejive mazana kwatagana ekintu eki story kigaye and steady kuriko mwaka kuriko biro bikuru eki cyo kitambara kurunje munonga tugambire USAID turango uri mukusabarara umwaka gwa kusanga kaisa joho tindi kusabarara nsibire kozere just na sharamu kumuro kace na friend wanje na n'umushongozi wanje kugira ngo then turinde umwaka tutambara street twenda tubagwemu ima okusinga kubandi besereka okusinga kubandi besereka katitira katitira titi mutitira karire kawine munwani wako mutitira bamwita Prince Emma waroyo Prince Emma ogunobunuzi bwensinke enyanji ya kigezi nyamurunga n'omugezi nk'omutizi n'amagezi nompinga nkorogezi onkwata omorokizi nondwera nk'omurezi ompereza amapenzi kankukunde buri kwezi owanje timutera tindabasa nk'omurera naniwe tatitwera kandi ogu nimbatera nimukunda nk'amapera yabana izikangu 2025 tubaraganise twakuba tubereza kare bitu by'omutano Prince Emma wagwana andikiriya munonga nogamba ki bro KR music netambara kurunje munonga ntwereza abanya Uganda buri kire kona ntubahereze ndongo y'amani munonga bazimazima omwaka turiyo ntugusibura ogwo mwaka ogwo gukozeremu akwanira music rero kiteko ruguru music nere ngiteko ruguru never let go yes onyikirize never let go no worry let abadoni madam ondambuze oko wanyu eiba kuzara balungi yeah tinka kutomeza tinka kushobeza tinka kukonesa nshomese gumonzo echejetai onyuse nakachai my love never lie wanyanga gonna die not us like it ice no pick up those guys for your love gonna die ahonitera kubindita Prince oh my goodness abosonga bwire tunutambata mabuka turi street atwera kumanya embera ko kweri atwera kumanya tsaji kukuruno chikwasaganya music kwa katambure porapora anijaka mazina stamaka cha kwa cha mazina abazagati mazina abazagati ogo mwana 20 ogo mwaka 2025 Prince Emma yes oh yeah okay Prince Emma yes byasonga ya music mu western region tunotujino misoko tugamba ambera ya music ko kweri atoro tugambereho ogo mwaka ogo iyo music ya western ochirebo music ya western Uganda so far ebiretari mbi munonga this year because turi mu concerts zamani munonga akutanchira Kampala nanogaruka aha konka azima show zamani munonga tuzagamba show ya T-Paul ekakora kurunje munonga tugambe hasho ya X-Rubber ekakora kurunje munonga yes X-Rubber material tugamba show ya Rage abirerugoge ekakora kurunji tugamba show ya Fact zamani ekakora kurunji okay twazi grading anzikirana but ntuza ku creating T-Paul show ekabe yamani munonga kandi yakire kubya eyakabi munonga show zone zitarafundo mu Western Uganda but again tongere tugambe nana show ya Levixon eyatuletere kuno mu Western Uganda akiza omustari ya man munonga gospel show ya man munonga na ekakora kurunja leta stage ya munonga tukatwino na show yo munyarwanda mu University in ya Mbonye sort of yes na ekakora kurunji so concerts nyinje ezikozire kurunji na neza afropinjire one of those shows zitarakozire kurunji no zimanya ezaba abana bambaraha but tikumanyisa ngu twantu gamba ngo shotera kozireje ngo hamani no wasagumizamu nka next year kandi otwereze kikusinga ari yecho abantu ekibara base kwa bari kusubira muninga kukuteka tekeramu but shows za shazire Bashese festival teratambwireje atine binatere ni atenkubyewo nnyo sikubyewo nnyo shote yatambula bulungi MC Shukrani yakora shot ya tambula bulungi Rabje
naye yakora show mu Egypt yatambula bulungi. Kunana yakora shot yatambula bulungi. So kana wajango ekyo kikakizuriye kimwe teratambwireje konka nawe akakora then MVP nawe akakora show yaman munonga hara show nawe kare teratambwire munonga kugira ngo 50-50 but ekakora kandi weche naenda akaguza table zeye twamusupportinga nko muntatura na pushinga endongo ya Western Uganda twamuhagira of course in a lovely style or way nawe yabasa kwana arabaho in that way yeah. Yes. Izuka kandi Prince Emma kuko rero natugambira tukategena na shows bireho norangu ekiti yabasa kwana na chikwasaganya kuruje munonga but torakurebo Prince Emma aside yawe kandi cyo cemerere shita side yanje azin how tina kuchenga side ya show shows umwaka twene so nyo as an artist tina show inkozire yanje konka shows zabeshongozi abinji enyingi nzikireho ezimwe batahembera tena yeshongora but enyingi performing of course even outside the country naomba sekwaninza Kenya ka performingayo Eldoret nanje na performinga na Arusha Tanzania. Yes. Wow. Yes. Prince Emma antora kurebaho bayizaho aroso ebiro yo mukuru ka China. Kandi ka China tukantureba ngo akatugera ngo nanone noza kubano yesongora kandi tutarabiro wayesongora. Ukabota mu omona kejo omuninga akabochi. Show ya ka China Kerio University in I was among of those guys that were supposed to perform anyway. Nkija na show ya ka China na hikombwire bwenyine. You understand? But yes, urugendo rwa Kachana think basa kuburamu. Is my birthday ni alumni wanje wa BSU, so is my guy. Akantera kare that Emma hona hori nyenda umpa mukono umpajire. Yes, kandi Kampala navuga motoka yanje ni Zambara na Hikambara na gambira manager wanje Mr. Brian Kazenga najya tugende omuntu tumuhereza umukono. So kutwakira show twashanga hari enkokora nyingi munonga. Enkokora mensaki enkokora nimba ni manyisa abantu abomwe kacaye nabyahire mirimo abatire hembera bine bigendera byabo batakubasa kwikirizo ndizo mweshongozi kuza stage. So kutwakiro manager ekino nyina atambara noza kubana omweburiza batukutwakiro bateka hembera mbamwe batire hembera akaruho mwami Kansara Amoni aruho mwami Tarik nibo batire hembera bagira ngo Emma ya itwe Emma ntakara bata stage abo aciba kuzibere kandi buri munsi ngo zona bakamutego kandi zukango nabakicana nabo wabenosinga kubanza because tokagamba music ya Western Uganda okabura kungamba tokagamba hip hop music ya Western Uganda okabura kungamba actually tokagamba music ya Uganda okabura kungambaho aho Western Uganda omu region ya Western Uganda omu lockdown ni nabere ndiyo mweshongo za trending ni na ine music eri kutambara then ukagira ngo tind artist wa mani niwo wajya tind upcoming inga mwine mobuntu to awo mwine mobuntu to ine kokora kokotara Kansara Amoni think kwana niwe tindi grade yo kwana niwe anyway Tarik na tindi grade yo kwana niwe so think manya iwe imwimpara ne imwantiroho ne yenchi abo kuba enshonge ya mani aba bantu kunjire gukora research yanje nashanga ngo bine bigendera byabo bine akabondo bine group yabo eba kwenda ngo bapushing Western Uganda music barebe ngo netambura mu ntogo ninga babiri ninga bashatu. So aba bantu bashatu owo kubanza bakora wakashatu wo utari mu groups zabezo tubakubasa kwereza gap. So nabateka imbere yo kugira ngo they just take care the threat nabakureba nkekizibu kandi ntari nyenyenka n'abana binji munanga bakuremesa bono benda akabondo kabo kabeno ko kagumana kaza top twentu manyangu ogomwaka nza kureta gundi turete gundi tukubasa kwikiriza mweshongozi we nabase kwa narababe shongozi bitu nice kigendero cyabo ecyamane kibine kandi kinkujumira nano kubagambira ngo embera yagumerietyo music industry ya Western Uganda tine heras nano kugira ngo akakobondo nikatekateke abantu ngo mu Western Uganda aruha beshongozi kabashatu ba Rage bahiyana nabandi no region ya Western Uganda bari mangu buri muna isongara music ye kana inasongara style ye konkatu basanga ba influencers bo kuremesa bo kutere bikono
omuntu yakweta show yakwana sente ninga yakweta ngo umuhe umukono ukashanga aba stage managers bonka bakutere bikono je nkimanyisa ngo bine bigendererwa ebitakubaza kubantu manya, you understand? So ebyo hine ebirateke industry yitu. Ekindi barekera kutekateka ngo Western Uganda ngo hariho abeshongozi bashatu bonka, twina abeshongozi bingi barinke binyansi konka imwe embere y'imukuteka kujya mu promoting akashiza kanyu tine kuyamba Western Uganda music tetandikira ari imwe kante kuza kwendera ari imwe because twina abeshongozi bingi. My brother KR aba building edge ground yo neituru harimo ba Musyo, harimo Miss Agi, ba Junior Klein, the likes of Captain Emma, Sister Charity, Rasta Charles, Okufu Mzee Ganafa. So nabeshongozi bingi ba mera simwe aba building ekintu eki itwe twakisanjire wakireba aro Firestone Kasozi nabeshongozi bingi. So imwe ni mukiza industry majishango. So industry kumajishangiro bakanga kubatere bikono abwenchi right now ni mutera abane bikono ngumpromoting abantu babiri bashatu makateriyo wenke chikono ninga karona nabandi amazi kasi mushakeshongora akaka getu bambinjiraho abo benyine Kasaramo nakari ya gate wenka nituje Kasaramo takuma musi kana yanamanya atuware Kasaramo ntakumanya nyota kuntero rusheche yes takuruntere takumanya Kasaramo nkuna akoze na majanta abwenchi ntakuperforming and na program omoshongozi ya Kampala yarga Kampala ndiya program ndiya list mwanyereka ngo numuza kuteka abanya batine mutona kibunu, you understand? Garuka mugweje wakangira ngo stage yabo ngo eri bize bici nambuza namujya nti Tarik nakora ko harukuta oda kugira ngo nteshongora ashoya Kachina kandi ni invited ansa yakora ki yambura. So abeshongozi nka omwigare tareshongwire bakamtere kikono, Lady Diana tareshongwire bakamuzibira, Queen Marion bakamuzibira bayikwasa ngusema ngo Flash manya bici nabato kibera bera kugira ngo barabyo hababo konka Jane bona bakabazira kera ni nkugambira itwe ntuza kuteka hembera yo kureba ngo ekintecho twachi breaking cyaragaho na niwo wori omweshongozi wa Western Uganda niwo inebizibu nkebyo noza kuperforminga because nibatina kubigamba abana muri geyo umugambi mwamutagambire industry yanyu tine haters mwashanga industry nibenda ba promoting omuntu omwe ninga babiri ninga bashatu batakwende imwe babagambe unchimanisa ngo industry tine hera agende kandi wa Mitariki nizaguma ninkugambera iwe echo kufananye niki ninga mino omuntu bwanyu nosakusanga Emma mwine omuntu bwanyu nosakusanga omuntu bwanyu abo kwa ine interview eyalyo nakora wagwana ejesonga ya Emma jitu yari nagamba uyo no jigambo ki haya ejero yajangwa kamutere kikono ninga ari omuntu bwanyu mutakusanga ititwe warare princess mutaunom ari kutambura anyhow ninga waramurebere kirongo turi mu kerabu natu watugaho it was by chance twanturuga twastama twaturinzire but basically twazashonga ya Emma bamutire kikono cyarengana Emma cyari unakora ticheye bro nature Western yona na Uganda at large tugire Tanzania tunanika bendera ya Uganda. So tukugira ngo Emma ngine tukufana nogo mwami Amoni ninga Tariki because tureba mu town ngo ntwemarira so akasente karuho natu washanga Amoni watsiro rusheche cyarengana so yinaba rukutero rusheche turinkabwira tutine sente ninga mukakora kuri mitwe kujanzaga numweriza yaka so basically nangwa twaza checho ati bamanyiriro rusheche kandi cyo turi bantu rusheche noreba brand yitu ni the ghetto fabulous turi abana ba ghetto so kuba abana ba ghetto turaze kutera Emma ekisheche ngo aza stage amaza kuhereza mutware besonga ne rugaro seche kugira ngo tumuramwire sete kuza stage nini tukumanyaho aho turi kumanya konga kiri haribo hahine shonga ibine bagitugambire because a show ya T-Paul agomba Mitariki katutere nkokora extra bakabaruho nawe and under extra under the Ghetto Fabulous then shembre ya Kachina and Emma akavugemo tukakuruga Kampala kandi nawe kokana amusigayo yije kuvugemo tukabwa show ya Kachina
Kachina ema yanakugira ngo umwesasize nani mbia Kachina ntarakwijire uruza kuperforminga gakugira nti ema yarima kweshongora Kachina zo mukamera ugira ngo mwami Brian Kazenga manager wa ema yabi Kachina kagaba ngo cyo agakaguma nanye huzya deaf ear twazo mu rujungu Kachina kamuzaho na namwesho nguzwanja kana ndeba omwami stage manager atarika kakugira ngwenshi kwagire kora program kuko tuyijire nangwa nakagambira Prince Emma Agent konka twashanga abakaza abantu bena kweshongora let Diana ria reka ito respect abantu reka beshongore then ito tukorateho na kuri Emma yangira ngo hati Kachina karabe na agamba rokoza yo tukore program ebyeshongora turukunda kweshongora na rabe nyuma in a humble way na gambira Cancer Amon abuja Cancer Amon kana terror sheke turi kumuhereza gasente kandi manjisa kumwanguhira ni cyari wito yagira ngo Tarik yakagira ngo Tarik yaje Tarik akajumereza Tarik no bice yagambire nkanyemerira hansi stage no area higura kandi tukaturi back stage Tarik yagira ngo yara emataka yeshongora no Tarik nafasa kugira ngo nimbiha ubuze Cancer Amon wa mutambura babiri ubwo mwamina tinijire turabahire fresh yanya mukagingaruriza ninga tena kwasere fresh turakwasere fresh tugarutse tukagaruka tukakwetu tukajya ngo what next kunagarukireyo akakwatera isho yari gikati so ninyebuzo mushije nakwata amani umwaka turunzo mwaka gundi kwa turunzo run search 2025 tujira to the hard bro tujira to the hard because mushije nakwata ati sente tukakwera projects ukamwima performance because abga itima in a good music Emma Cancer Amon Emma yabere natanka ku industry agitani kiriwo birorinka yobokarugankahi you medio wa mareme yakengahi you can't construct even a sentence in English manya ogotu wa media broga tokwasa kuba wa media yes maybe to akuyamba wo broga abantu basa kuteka nko new media but my bro you are not a journalist shomera makuru twagashoma twagahezayo yes me personally I'm a professional journalist wachenga omuntu baba mwesira asho bamwesire you give him a chance or you give her a chance that someone is a performing agenda kuko wanyereka ngo noza kuntere kikono no manyisachi omwami Tarik nani nkureba kamera zo muntu omuza brogo muri onogera oti Emma akatari ya program ati onoteka teka Kachina kari omusiru kuza kuntere simu kunyeta nkamukora drop noteka teka kandi omusiru Kera ejiristro basa kujireba nore abeshongoza baruheji nondebaho Emma yo kubanza kiri Kembo yes gift storage amana maniga Simba jike na nabandi aha so noteka ngu omwami Kachina kari omusiru in fact Kachina origeyo zo mu kamera oshobora nshongeza bokuba koro about zero mu kamera kabishona kimanyisa ngo ni ori omombantu abukutero rusheche music ya Western Uganda kano takwasa kugora Mr. Kachina wakakoresha chekari zuka no yabera guest Kachina akakoresha che kuna kutwayomba yombiremu Kachina kampani kireji message no basa kujishoma basa kugira ngo fake sorry bro yes so sorry so ati wano jya unkantari ya program tariki Kachina kana iza tombox yanje kanda zo kunyesasiza noteka kari omusiru so ebinte mukora tinebera take music industry ya Western Uganda ito twire o music eje ya Western Uganda tujitwiremo. I've been here as a journalist for some good time, some quite long time. Nayo njada najigumamu nko mweshongo so wasanga nontere bikono engineer Jevana kiza kweshongora mukamiho sente zenchi sente ni muzirama na ba DJ banyu mwanga kubahereza ba Bristol ba complaininga ba Iceman ba complaininga sente zimku yabeshongo zi ne zenchi ba shukurani sente zimku yabeshongo zi tumuhereza ba DJ nabo bakariyaho abeshonze matere ensheke nchokure ba I'm sorry to say shukurane naba mabokora shozi kubashara n'emico mbi yanyu emikuteka abana numbiyo sente mara kubiyo sente wachenga mubahana limited time stage omwana arikuyayo talent ya Western Uganda ngo nabo bamanye no musaba sente then kora koresha nyencha kare tuiza show yawe kukagira hawo cyokure nizibatera hansi mugwaze batere ngwara
Mr Brand necho anda konje. Okay, yes mnywana wanje kandi tukango muri Bokera Media Center tunotambara ku Joe Miso tunotambara street. Mane tumariye tuturuga. Turi kumaririza tingwe nambagira ngo iki kintu twashitekamu a feelings. Tariki wano jirangu tukatari ya programu kandi bakagituhereza tukajiba itwabere twine yabeshongozi tukajiyankayi tukereta ninga niko somutwe ninga wano reba Prince Emma kare katuje mutari ya programu tori kubasa kumuri recognizing nka stage manager kugira ngo abase kuba na performing sebo manager Brand ngu Kansaramo nori unazara wangu ndi upcoming naba kwatira region yanyu ya Western Uganda mu lockdown mweshongoza yabera in center kwasa kore cheshongoro niye na ine music yatambure the entire Western Uganda music yes mu lockdown niye nkana ndio mweshongozi actually it's me and Palazzo in the central region we had Palazzo and me in the western side of Uganda niye na ine music music yetu nasagamba music ya Western region nyonko umuntu ndiyo muhagizi wa music ya Western ndiyo munyankore no kimanya so Henry Kacece of course nimpagira Kacece n'umuntu wakamunonga nore Prince Emetaro zone ziyanagama yatakumugama musori y'umuntu wa Kacece ngo kuyanagama nkenda ruyara abantu twataganisere tureke kutera abantu bagenzi bita hansi abo wano promoting Prince Emma niyo wenkano bano promoting electric konka washanga to runo rwansa Prince Emma no kumutera hansi wena shena wenkana abasa kuyamba inwano we kandi mwena muri yawo mwanya gumene kintu kimunonga I think abesongozi na naba bana keja ba promoter ba stage manager nice se basumukono bakoresha man kora ngo music yazamuti ningira planning is very very important. I think akacayi no kuyaba ine omukoro guriyo gwa hostingire akabahereza program bakabashime kubana bagendera ki a program kitari cyo kutera hanso umuntu kandi bine program bagakora program ezawo nekintu kimunonga ntushurumira bareke gumamba kore binte yaho ko tukisa mukore kitindu sa so ningambera tukerera ningambera abantu bona Kansaramo it is okay one ogamba are upcoming artists nkanye nka Emma Prince Emma wa Royal we Nature Man Munonga you want to upcoming artist the ghetto fabulous boss a great man like me arukuteka ngunde upcoming it is okay bo abokumanye chinkwaza kubakora ndabachimanyeso tichikwetagisa twachireba kandi ukune ndi upcoming orusheshe no terror range orusheshe no terror range so so tukuza kora mu music industry yitu ebikono abana nibinji munonga bansinja message abatora batinde gamba murigeyo mugambe manika marakaganyu mwana mwenda babamanye nibaza kubamanya nco kinkwasa kuba nimbagambera ngo kumura huname ekizibu nk'ekikiza ukashanga buri muntu kera wakora show ya wanyeta wahaba banahemeremo abeshongeze biza baba binga bine bigendera byabo wacetegereza so ibigendera byanyu tuza kubimanya ito twine buzibu nimwe konka ebizibu bitwine no kugira ngo umututere ebikono mwine muzanyu promoting abeshongozi banyu then abandi bo bateshongora abantu mukwenda bamanye so nekintu kibimunonga ni ekingwaza kubagambira I think ni biye chamani maybe kugumeza mbo kuhagira omwaka okutaza kutandika music yitu ya Western Uganda kandi nindagana saba hagizi banje ngo omwaka ogwaza kutandika okwa kabiri nyine echeshongoro chamani munonga nyine echeshongoro actually chamani omu Uganda chine kakwate na kanda to composing echeshongoro ne dachika budachika utanyita nkabo ba Kansaramo abagiro music bakaremwa Kansaramo no kiza wazo music byakurema ukabaro dansa no mu video ya extra baba editinga bakuyama wachireba so tine cyo kutugambira endongoreka kuteka ebikono kugende nyima ya Ray numukuratira nkenshohera ito Ray nito twamukozire nyondo kora Vision Radio Ray ndio mumba ntamba promoting music ndi kujiplayinga radio so ati imwe musanjere Ray atakusibukana mwizana muteka hembera yenchi music kakurema so nandi upcoming kari watari upcoming kora music yawe tujirebe gambere 2025 then music watsanga nyine byeshongore bikukanki 10 byinshi omumwako go kutaza kutandika so ntuza kubantu bire kurura abantu bitu babase kwani bashemerura
asigara nimbendezo mwaka murungi banjoyinga omwaka ogwe kandi bagumema na baza YouTube channel yanje kugira ngo base kubana bafana music yense basubscribing TikTok nikosa Prince Emma, YouTube Prince Emma wa Royal, X Prince Emma wa Royal, ho na channel zona nikosa Prince Emma wa Royal. Mugumizemu no kukagera music ya Western Uganda to the top. Manager tugende ya ogoma katwijire twine vibe umukwa kabire kibanza twine new project mza kujuhurira from the ghetto fabulous tuli abana ba ghetto inza kugambere itwito tulom chikora for the western, for the love of western. Brian ndio mwana wa ghetto, Emma no mwana wa ghetto, X Raba no mwana wa ghetto, so nashanga no teren kokoronka nko mwana wa ghetto oriko endo rusheke tinaza kuhereza emitware biringu umwishongozo wanje ayishongore Prince Emma. Yes Charenga hanitwe gari ntuza kuzihayo. Yes tuzine nane gari tuzine so abarare mwe nabeshongoza abaremerirwa bukutina kuzo mu kamera mu bigambe ntuza kuba sponsoringa ntuza kubateka mse utakargo ndrama yuji kandi tukangu omwako murungi nzakwa tujero musuka tubantshawagerayo reka tutabere kurungi tuzasutite zende utarugo Okay, buterevu kandi zuka tujero musuka tukoreza update kandi side turi Arbolemba Road no turi tujero musuka tugambira ansonga tazo muna zimwe ebyo nabyo wanoreba ebyaba Prince Emma ibana bagize korekane bagambaho ebitwasuka tukora cyo tubireba yaha kumba room ya extraba soko je wano gegaye aromu yaya akana we arona arabo bona zanka rumu mwaka gona gurun gutora buri mwe no mumberane yejo yo material wagwan storage you're fresh umwaka storage easy Let's kan ndambona musarasara wa street ara n'ibintu byawe umwaka storage blessings umwaka tukine nshonga nda 2025 no sabarara ndio niza kushaba so ndio niza kushaba boma exabara no saba uko umwaka tunde gutaha muna mukama abako go 2020 foi beta yangu hi yade to akagukire mugenda chikezi ninjireba konka be bitanguhiro yare exraba matura 2025 betangwi kurungi munoga tugambire abwache betangwi umbintu byona mirimo ki bitwayisubize gukora tubukozere konka I think next year tuzakubikora inshallah yaman inshallah tugambire atkwatagine nana embera ya music baiza yo nyo sanje ndia cha ate watange bya music kandi nyo ngece nyine noja bwenye tar nambare da chikeje bora turoza kusaba ebya music yombe nyonda cyo kurga no music kare cyo kuya muri kikane mu agitare cyo kwasa kugenda ngakore cyeshongoro gakora video bakabura kukitero mbara kabura kukiperforming ate byo nyashongore biki gasaba cyo batakubitera kandi yo nimanya cyeshongo DJ no cyumuhereza agumana akureba bora DJ na baterebe kono extra bakora bakutere kikono extra bonkumanya material DJ twasana na kutere kikono njakitare kikono echo ba DJ ba Western bine gishongo bakunda kutera international kasubizwe kutera ngana career for international ninjye bani imbura mukini ninga turi munyano wabo no aba DJ twatwagamira no bagira ngo abantu abo norekize bashibina n'abesongozi tubakutunywana tubar banywane bitu ninga turi banywane ashe DJ shana nango munywana ota kana jango wakora good work DJ ine kubana ajitera nawe ujero umusiri check a message nana no umusiri check ba DJ ba Western twakusabiriza sente by the way twakusabiriza sente uka I don't know tikumanyesho ngabwenchi batakutera bishongo bya Western twakusabiriza sente twakwereka ngo benda sente but they don't play the Western music noja wetse buturuganka tikumanya incho chindio ni nyene kumanya ubanichi aronka DJ we ino sanga DJ we na aterra abantu be bashato muri imbara ataronka DJ makana akora mu desert former desert waka akana aterra boswe niwe abakunda music ye kandi yamureza nuno kandi yakutera kandi bakomana umusara kandi arije so I don't know Western music abunchi ba DJs bakuchira kugitera kandi wakutsaba na sente ngo mutaje ngo bunu wamusaba sente Okay, Raba material tugambire ugo mwaka uko kwaja ngo runo za kusaba echo kuza kusaba niki akwatwara ngo ba DJ twakutera music zanyu nyawati ndio niza kushaba magara na ne sente business kale bakabya music nyenda kubigenda aho kuche aho nyenda kutanga kururizinga byeshongoro hati ndinde kisema bile byo kujya nguteka mama ni pushinge usange ka wa TV West nanga TV wati ninga ske ara nasaba sente ninga sky atebyo abo kwantire munare mwandihire no hom numoko ka hom korechi so I think Western atu ina bantu nkamukaga
abo kwetagwa kukomwa ninga bakazanka hero ninga government ikabaha kamirimo ninga oba tukekunganya tukatero tukajangu bargo mu music industry oba ecero no mayisano jango tuna abantu mukaga bo kuremesa abeshongozi abaremisa music yona in fact ko ohona no tinka kugira ntohana noha konka nyowenkanye eza shano ren tinkwenda kusisheda chikeji konka munonga na munonga kebintu bya performance zebyo no berugumera bana ba western munonga chikwa tsoboro kakuza kuberabera byo kujero abantu mukaga bakuzira ensongeje na neje abantu mukaga wo ni bamanya besongozi because ari umwesongozi zo kusanga utakamuhuraga konka no bantu abara kwetwara nkaba kwatereki hati yonke chintu kwanta kwenda tinko no predicting life ya music ningo predicting life y'umwesongozi because they were hanga no wasa predicting what extra kwa kabiri no wara naza kora kosa that king. There are some people who predict a musician's life. Togo mwaka ogunoma songozo turareta who are you? Boka bako managing music tiro kwasa no managing music inko hiwe. No managing music inko. Iyo kwasa kuchenyera ngoria ogogo no wararabo de no gutararabo ogugutana nakoza koresha gutarakoresha. Nusumuka no orabya ho abesongozo bona muntu yareta good work gisime ngunu good work. Mwene Black Boy ti astaine cheshongoro chirungi. Kachin kaska kwasire mayo kwasire mayo ncho ni gamber mweno beno exaba ne ko kwasire nyo kwasire ko ngati performing performances bakazinya zibira ni bakubinga stage bazo ko kutwabuga nona ko Prince Emma yatujara ngo ati nyonka ngachi ni hero ubwo gayi bakama mweto bana moze achi ni hero gaya kanya ngwanda kuza stage mpeleze mitwali 10 gayi wo respect nazo respect so gayi izina ryanyeva akangira ngo ine mitwari 10 nkutekeyo mitwari 10 no kwesongora mazo wasosore mitwari 10 X Rubber Katete King material nayi umure wa kera Media News Center tuni X Rubber material bitkanditswa ngo kino tugera misoko tureba no kurangwa imbera kwene itambara 2025 izoka ngogo mwako ogulitoka kiri massive nkakera Media News Center zoga tutambara street twasuka tureba imbera z'abantu ko kuziri kureka ngo twapusinga kintu cha Western Region cha za level ero mangu kintu cyechi twakiri extra ba enako eriyo mbeshongozi nyingi kangambire KR enako nyingi abo kwa bana nabara nabakora waka umana teka musenta kora audio yaka mpaka baza kutuzara wa ngutwine waka mubi ba producer na bamwe baragamo no muri mbara baza kampara kwega twaba kurata nogendo za kamparozo wadigiba wakora audio ozo wa Keron FX akora audio Keron FX na korana ka milioni na ba alien ojereta banga kuchitera TV changa ngo hariyo producer weta kutera utamuyire sente hatuno yebuza echesho ngo chikora NBS chitera konka TV yaye yo mukayanga kuchitera nangwe bibona kazo ne tubereke okuperforminga stage terobuzubu za stage okuza stage ba stage manager bo mwene mbwazo yenyini stage managers nibo bakusinga yitimo muzo njye nyati chenaka abo babakome ninga muno babanze kare barigimba banze bahumuze real abo ko banyoka ngambere nore bajangu abeshongozi biza bakazimba batira line ukajya tumushongoze shongo cyo shongoro chumwe chumwe aburi umana na representing time neri impako echesongo chumwe it's 1 minute it's 3 minutes 2 minutes hatto kwasa kungira ngo western ngwa inebe shongo zenkumisha tungutuba kaye shongora nihi echindi MCs ba western muri mbara nangwa katinora kagambira omuntu nogu MCs ne bariyo wire bwinja stage kusinga beshongozi karoka baro kamabana keje basho bakora MC hyper konka minimizing obwire ba MC obwire ba kuri ya stage nubwinji njoka na beshongoza ngwe babura no kwikwa MC aza stage amayiminga bana boya yo ibinga paraso barago ibuza MC abachi abana bari hands to nteka yereka talent ye even people bambabizire korachi kureba beshongozi because bya bambe no kura bya bana bimba byino masumugabo MCs numuryo bwire bwinja stage muremesa beshongozi ba western kweshongora nico kurebera ba MC na abamuna ba DJ abantu bakazira shows zabo bakazizira nambona aro DJ omwe ogwe atakwenda gukora show tuza kujimukora nitwe abeshongozi ba western tukore DJ Iceman show abwachi kujya ngo ka legend kumusima DJ Iceman niwe mweshongozi agereze kufitera western local music abana ne batera bava kuriya
abadema bakwana ninga bagayi ba bro babo bitumo batire bayi nyonye nakusibe site zo mu club tuze ko mu vibes ninye nakusibe mutwari 10 ningeji kuturaze mutukamare esahi 5 wateje songo cyo mu westana nikusiba sente kaskara batorage bya rejiri na 256 truth ati kibyo no gamba chiwe nyoni nkusiba mu club zaha ninkusibecho yorondoro nakutaragire na DJ oze mwestame nibaza kutera 5 hours batakatecha songoro cha iyo bya rejiri birge yebyo kumi birabirne 5 etebekane sota turgatu chenditwe awuzorga me kumi birabirne 5 nyona bya tumene kabusungo bunyi na music na mwene wankora nakubwanya no mwoyo atenda chikeji ajaroza kusaba wachireba then ndachire siranye ndagamba uchache so nakugwira okay aramo bomuntu wandi nonya ye nako kwankwine mbeko seche songoro bacheta meketa when I say make extra batting this abo idem kale necha songo chunyu mnonga kunkanti ndinokora na video au kani teka sentence fabsha teka music nzakujipusinga wereta music nzakujipusinga wereta music nzakujipusinga ara noreba bana makangambira bana bahwire nkamani music ke tutamere music ebira mazi music ya western ke ebira mazi ukaba tweno azamutino koko kora tipo ora chitira chiteka revu sheja ichi cha so cyo kutaresongwira so so ya tipo ngani nkagura na table kagira tipo ore mtwara 5 table nebes Gorio Estates tora isongora so yakacha kasi kandi nyesongora aiso ya tipa oro nyonye nabantu binkusanga nasanga bari ya stage tinkutega nsakuteka wina flash yanje because it's Jerusalem running kachinana bakuremwa kabaye utakwasa kwesho nyuti kwenda kubaga mamazina chulire cho no maranye ne extra material na ana sosya munonga bazose atinka nyigam kanye sino ni ndeba hariko nigiza kuza egari aryo naza kwizo kuterwa niyo tukacho bagambere akapara mura kubireta mbara atika ngambere manya tukwasa kwemerera ukasika chapa tukakora audio ukasika chapa tukakora video ukafa yo katoba Sky TV ptakachitera ukafa yo katoba Nelson ninga David Sarakachitera abantu bakachimanya dero tufuna chasi ya university kuzo kweshongora bakakuzibira kweshongora do you know what it means kuyaza batukubera weka kora show katete konka aka Israel ba introduce bakwenda kwefura ba stage managers a show yanje nkabinge mbwanyowe